lɔlɔ̃tɔwo, mina míayi mía ɖokuiwo me ado gbe ɖa. Emegbe míada akpe kple ha 290 eƒe kpukpui gbãtɔ evelia kple etɔ̃lia le tsitrenu. Míayi edzi atso aseye groupe musical akplɔ mi. Mina míado gbe ɖa. Mía Aƒetɔ kple mía Mawu, osi enye agbeatɔ, enala kple etakpɔla, wosi bɔbɔ nɔ fia zikpui dzi, wò nuwɔwɔ siwo le dziƒo, anyigba dzi, anyigba te kple atsiaƒu me. Osubɔ wò ŋkɔ gã gblɔ be wòe dze be nàxɔ kafukafu kple bubu kple ŋusẽ kpakple ŋutikɔkɔe. Aƒetɔ, ɖoɖo wònye tso gbɔwò na mi be wò dukɔ aƒoƒu eɖokui ɖe gbedoxɔ me abe ame ɖeka ene, asɔ tamesusu ɖeka asubɔ wò. Míeda akpe be neve míawo hã míanu eye míele gome kpɔm le ɖoɖo sia me. Yehowa, nefia mí le wò ŋlɔŋlɔ kɔkɔe la me bena ne atem anye nu si atso mía gbɔ la, míanɔ anyi kple mía nɔewo le ŋutifafa me eye nele mía yɔm be míadi nyui eye menye vɔ̃ o, ne míanɔ agbe. Ke míawo ya míese to, míeƒo asa na wò ɖoɖo eye míawo katã míetra mɔ abe ale si wosi kplɔla mele wo ene. Aƒetɔ, míetrɔ va wò afɔ nu, míele kuku ɖem be nàkpɔ míaƒe nublanui, atsɔ míaƒe nu vɔ̃wo ake mí. Na wò akɔfanya naɖi na mí le nya siawo me bena kpɔ ɖa, meli, madi nye alẽwo, malé ŋku ɖe wo ŋu eye makplɔ wo tso dukɔwo dome ava woƒe anyigba dzi. Manyi wo le Israel towo dzi. Aƒetɔ, míeda akpe ɖe amenuvenya sia ta. Míeda akpe be nedze subɔsubɔa gɔme kpli mí xoxo. Míeɖe kuku be nàyi edzi awu nu kple mí le Kristo ɖela ƒe ŋkɔ me. Amen.
Oh
Le acteur maniaque blodam na mau sigave mianoube mieva peta le nɔƒe le afi be miatsɔ subɔsubɔ si dze la ana eyamea hafi mia ayi edzi kple gbeƒãɖeɖewo miabia tso commission communication teƒenɔla si be wòava ŋgɔgbe afi mia nɔvi aɖe le dzro de eƒle edɔwɔnu aɖewo tsɔ ɖo ɖa mi be miatsɔ na wo ne woatsɔ ayi ɖe dɔ dzi mie le akpe dam na mia nɔvi sia hele Mawu biam be wòayra ɖe eƒe asinudɔwɔwɔwo dzi. Commission communication, oui, président Van Kogbe Fan. Le Kwasida me, mianovia aɖewo wotere mia ŋuti hena woƒe ŋkɔ ŋɔŋlɔ ɖe kayie dɔrme na gbedoxɔdɔwo ƒe dzi. Eto vovo na adzɔgbe si amewo ɖe kema mia nɔvi ɖeka franc akpe ewo, ame bubu franc akpe ewo, ame bubu hã franc akpe ewo, mia nɔvi bubu franc akpe bla atɔ̃, eye mia nɔvi aɖe si le dzro de tsɔ franc akpe alafa eve tsɔ le gbedoxɔdɔa me dem. Akpe na mia nɔvi siawo míebia be Mawu nayra wo. Président, kɔ nu yi ke le ekplɔa dzi le fi ma. Na ɖe ɖeka dogo le eme. Na lé ɖe asi ne mia akɔ wo ŋuti. Enua ŋudɔwɔlawo koe la nya nu yiwo enuawo nye. Kema míele edɔwɔnu siawo ŋuti kɔm hena wo ŋudɔwɔwɔ le Mawu ƒe aƒea me le Fofo la, Vi la kpakple Gbɔgbɔ Kɔkɔe la ƒe ŋkɔ me. Amen. Enyo. Egbe. Enye Kwasida etɔ̃lia le tsitretiti megbe si xɔ ŋkɔ be Yubilate si gɔme nye be mitso aseye nyati si woɖe tso Mawu nyawo me le gbɔgblɔm be trɔ va alẽ kplɔla nyui la gbɔ eye kpɔ gome le hame gbenɔnɔ me. Trɔ va alẽ kplɔla nyui la gbɔ eye kpɔ gome le hame gbenɔnɔ me. Nyitsɔ Kwasida si va yi
di nukpɔkpɔwo de franc akpe alafa atɔ̃ kotoku bla etɔ̃ vɔ eve biedze ene kple kponɔ etɔ̃ kpe ɖe ganaga siɖiwui enyi kple peswes bla atɔ̃ ŋuti nye le akpe dam na mia dometɔ ɖe sia ɖe le agbagbadzedzeawo ta. Míeɖe ame akpe ɖeka alafa ɖeka bla etɔ̃ vɔ ade kpɔ gome le nyitsɔ ƒe subɔsubɔ me. Lɔlɔtɔwo le aƒetɔ la me abe ale si ɖoɖoa le mía gbɔ enea. Le subɔsubɔ sia me mía aɖe aƒetɔa ƒe kplɔ ŋuti ke ma míebia be aƒetɔa ŋutɔ nayra ɣeyiɣi tɔxɛ si míele tsɔtsɔ ge ava eƒe kplɔ ŋuti la. Nenema ke le nunaɣi mía nɔvi siwo wodzi le ɣleti enelia mea wa ava kple woƒe akpe danuwo. Míeɖoe be le ɣleti si gbɔna ƒe ŋkeke ewolia dzia míatsɔ míaƒe ewoliawo ava Mawu ƒe aƒe me. Ewolia tsɔtsɔ va Mawu ƒe aƒe mea ɣe sia ɣi si ke ko Mawu yra o ye nekpɔ nu koa ele be naɖe ewolia ave. Vɔa ne míele ŋku ɖe nu ŋutia mi meteŋ le ewɔ me o. Koa zi ɖeka le ƒe me tɔ ya ele be ame sia ame nakpɔ gome le eme. Le ɖoɖoa nua eƒe ɖeka ƒe nu yiwo Mawu na mi miekpɔa woƒe ewoliawoe míatsɔ va. Kema ne míawɔe tututua menye ega ɖeɖe ye ko míatsɔ va nyitsɔ o. Elãwo hã nanɔ eme. Ne ame yiwo da agble ɖe míaƒe du suewo mea agblemenuwo neva kple bubuawo nenemae wòɖo la nɔ. Kema le Mawu nya gblɔɣi míagaɖo ŋku enu dzi na mía nɔewo ku ɖe enu ewolia ŋuti eye le nunaɣia míedzra agbalẽ kotokuwo ɖo na ewoliawo hena ɣleti atɔ̃lia ƒe ŋkeke ewolia woamawo na mi eye le ŋkekeawo me toto mea nu yiwo ke míekpɔ be wole teƒea míanɔ wo tutum ɖe eme na ɣleti atɔ̃lia ƒe ŋkeke ewolia. Nyitsɔ kuasiɖa si gbɔna ɣleti atɔ̃lia ƒe ŋkeke etɔ̃lia anye kuasiɖa gbãtɔ le ɣleti yeye me. Kema mía adzra ɖo hena ɣleti me kpedada si yɔm míele be Silver Collation. Egbe ŋdɔ tso ga etɔ̃ kple afã me míele hamemegãwo katã yɔm. Ame yiwo woyra kple dɔtekpɔlawo siaa be míagatu mía ɖokuiwo ɖo to nusɔsrɔ̃ me. Egbe ŋdɔ ga etɔ̃ kple afã ɖoɖo siwo le mía si na kuasiɖa yeyea etsɔ dzoɖafiẽ
tso ga ade kple afã me míadzro Mawu nya me le gbedoxɔ me afii. Míele mi katã kpem ɖe eŋuti eye tɔxɛ. Míaƒe hafialawo, sankuƒolawo, ele vevie labe le dzoɖafia ƒe nusrɔ̃ɣia míegblɔa nya aɖewo yiwo ke kana ehadzinyawo, accompagnement musical, kema ele vevie kuɖagbe ŋdi ga enyi kple afa ŋtitidɔ kple gbedodoɖa anɔ anyi le fiẽkpa dzi. Míagaƒoƒu tso ga ade kple afã asrɔ̃nu ado gbe ɖa eye nyitsɔkuɖafia míele Yerusalem gbedoxɔme hadziha gãmenɔlawo kpem ɖe eŋuti. Le gbeƒãɖeɖewo ƒe nuwuwu mía awɔ ameyinugbe Seba Kɔmla Ernest ƒe ku kpedada. Mía nɔvia etrɔ megbe le Amerika eye woɖi hã vɔ xoxo kema ƒomea wotia mía gbɔ le avedzi egbe be yewoawɔ eƒe ku kpedada kema míele woe zɔ dom na mía nɔvia ƒe ƒometɔwo hele baba dom na wo. Etsɔ dzoɖa si gbɔna ɣletia ƒe ŋkeke blavevɔ adrelia anye mía dedu Togo ƒe ablɔɖexɔxɔ ƒe ƒe blaade vɔ adelia kema míele ablɔɖeza nyui biam na mia dometɔ ɖe sia ɖe le míaƒe tɔ kple ɖela Yesu Kristo me. Amen. Mie le akpe dam na Mawu si ɖe mɔ be aƒenɔ tatagã Masa afi Justine ƒe ɖiɖikɔnuwo teŋ dze edzi le kɔasiɖa nuwuwu sia etsɔ wo ɖi ame le agɔmeyɔ abe ale yi míegblɔe va yi míanɔa enye fiɖaviwo ƒe zimenɔla le mía gbɔ afii enɔa kema akpe na fiɖaviwo ƒe amedɔdɔ siwo nɔ mía teƒe etsɔ yi va yi he kpɔ gome le ameɖikɔnuawo me. Le subɔsubɔa ƒe nuwuwu ekplɔ anɔ gbedoxɔa mɔnu kema ame yiwo ke sɔgbe hena woƒe ŋugbedodo ŋuti dɔwɔwɔa na míaƒe gbedoxɔ dɔwoa woate ɖe ekplɔ ŋuti nɔlawo gbɔ. Wole biabiam tso kuasiɖaviwo kple kuɖa viwo si be ne subɔsubɔa wue nua woadogo le wo nɔewo dome. Etsɔ si va yi ƒe fiẽkpa dzi xɔseʋu kpɔ gome le hadzidzi wɔna aɖe me le ake ƒe hamenɔƒea me. Egbe ŋdɔ kekeli hadziha akpɔ gome le hadzidzi wɔna aɖe me le kelegu gã hamenɔƒe me. Nenema ke nye mɔkpɔkpɔ hadziha woato avenu atu ta tokɔ ɣiti le ɖoɖo yiwo ke le wo dzi egbe ŋdɔa ta míebia be Mawu nakplɔ mi yi wòagakplɔ mi gbɔe le ŋuti fafa me. Osɔfo alemawɔ mele mía dome o. Míetsia osɔfo alemawɔ le conférence régionale be
wòanye mi osɔfowo teƒenɔla le nutome ƒoƒua me le conseil régional me kɔa eya gblɔm le fifia wole Agɔenyive centre ƒe gbedoxɔme ɖa hena culte officiel du 27 avril ye wɔ be mele mia dome o. Ne Mawu ɖe mɔ memle ɖa ɣleti si gbɔna ƒe ŋkeke 9 ɖevi sɔleme wɔlawo katã woaƒoƒu ɖe akɔɖesewa hamenɔƒea me hena gbedodoɖa tso ŋdɔ ga ɖeka me tututu. Míedzi be míado taflatse na yawo ɖaviwo, woawoe wɔ décoration na mí le ƒea me. Vɔa le gbedoxɔ dɔwo ƒe dzi mea, tso etsɔ dzo ɖa woawɔ dɔ le eglia ŋuti, kema wole décoration aɖe ge, eye nu yi ke hiã be woawɔ ɖe megbe domea hena eƒe geɖea woawɔe. Ko ne Mawu ɖe mɔ nyi tsɔ kɔsiɖagbe mieva miakpɔ nu yi ke wòa anye. Míayi edzi kple akpe dadawo. Mía nɔvi aɖewo le mía dome. Wonye hamevi yiwo ke ƒoƒu ɖe TikTok dzi. Woyɔ be EPT TikTok univers togolais. Kema le woƒe gododo ma mea, wosrɔ̃a nu doa gbe ɖa. Wotia be eƒe ya mea, yewoanɔ mía gbɔ le ave dzi le afii ada akpe na Mawu le ale si wole yewo kplɔm la ta. Mía nɔviawo ɖe wole mía dome amitso ne mía akpɔ mi ɖa. Aha, ok. Yo, akpe be miawo ya mietia TikToka be wòanye gbeƒãɖeɖe Mawu nya ƒe mɔnu, Mawu nado ŋusẽ mi. Akpe mi nɔ anyi fãa. Woƒe akpedanu enye franc akpe 10. Mele akpe dam na Mawu, ame si na míanɔ le ƒe 80 ɖum egbe ŋkeke ya dzi. Nye Mawue ya ta mada akpe nɛ. Fofonye ƒe Mawue eya ta madoe ɖe dzi. Akpedanu franc akpe 5. Mía nɔvi aɖe hã le akpe dam na Mawu le ale si wòve enu be wòʋu eƒe dɔwɔƒe la ta. Ebe ne Yehowa metu xɔ o la, dzodzroe etulawo le agbagba dzem le nyateƒe, labe mía nɔvi ya ƒe dɔwɔƒe ƒuƒuƒe nya ataŋ ye wònye. Míeda akpe be Mawu ewɔe wòva eme alea. Eƒe akpedanu enye franc akpe 5. Hamevi aɖe si nu Mawu ve be wòkpɔ dziɖuɖu le fiɔha ƒe concours me le akpe dam na Mawu le eƒe dɔmenyonyo ta. Eƒe akpedanu enye franc akpe 5. Mía nɔvi aɖe le akpe dam na Mawu hele gbɔgblɔm be eɖem tso dɔléle si me, eya ta mele akpe dam na wò tso dzi blibo me. Nu siwo katã nye Mawu wɔ nam la, wowu gbɔgblɔ nam. Akpedanu franc akpe 10. Ɣleti 3 ƒe ŋkeke 8
le eƒe si míede megbe de asi na ɣleti etɔ̃lia ƒe ŋkeke 18 le ƒe sia me. Ƒe ɖekae nye esi Mawu yɔ Aƒetɔ Ogbonɛ Kɔkuvi Bernard dzoe le mía dome. Ale le ŋkeke sia dzi, ɖeviawo, ahosia kple ƒomea wole mía dome eye wole akpe dam na Mawu le ale si wòle wo ta kpɔm hele wo kplɔm la ta. Woƒe akpedanu enye franc akpe 20. Mianɔ aɖe ga yi mee gbedoxɔdoawo wotrɔ dze gɔme tetea, eva ŋkɔyɔƒe, enɔ terasa dzi le fi ma, wonɔ dɔ wɔm le edzi, kaka mianya hama gã aɖe ge tso dzi heva ƒo klo nɛ, gbe ma gbe teƒe mefa o. Enua va ɖe fu nɛ, gake egbeawoa, ebe ye zɔ kaka ye va mía gbɔ, ebe yeava da akpe na Mawu le ale yi ke wòyɔ dɔ ye la ta. Eƒe akpedanu enye franc akpe 5. Mawu ve míaƒe sɔhɛawo dometɔ ɖeka nu be ekpɔ stage eye wòwɔe hewu nu hã be yegblɔ be ne Mawu ve ye nua, yeava da akpe nɛ. Etsɔ franc akpe 5 le Mawu ƒe dɔ la me dem. Míebia be le yi me mía nɔvia wɔ nuteƒe le nu sue kekeake mea, Mawu netsɔ nu gã nɛ. Mía nɔvi aɖe le adzɔgbe ɖe fe xem na Mawu ebe le ƒe kpekpe subɔsubɔ mea, yegblɔ nya ɖe ne Mawu, ko kaka yeava nya nu yi yegblɔa eva eme. Ko ye hã yeɖo ŋku yeƒe adzɔgbe ɖe fea dzi, enye franc akpe 10. Franc akpe 10. Míaƒe dziyiyi nanɔ anyi ha 254. Míadzi eƒe kpukpui gbãtɔ kple evelia le anyinɔƒe. Ha 254. Ne míaɖe la va mía dome abe fia ene, be yeakplɔ etɔ veviwo ayi Mawu gbɔ, woaklẽ abe ɣe ene kple ŋutikɔkɔe le wo ɖela lɔlɔ gbɔ le dziƒo nyui me. Kpukpui gbãtɔ kple evelia.
Seba Metiwoji Busuokpo Asagba Ejave Kuju Atri Kotoko Hunkpachi Pante Simadou Efia Ple Pomesio kata Denu eyao mieyome Wawe le akpe dam namau Sicho Seba Komla Ernest Nao Enabe Wono agbe Eye esi oje nwa Ediboe Legleti etonlia siva ipe Nkeke Blavevo Etonlia ji Le Amerika Nyigbaji Obe Nusia nusike mawuwa Enyo Eyata Elebe yo ada Akpene Eye Ole akpe damna novio Le Ope Farameti Jefi Si oke Odefiao Le yao me lata Le titre nous Miadira Alafa Aton Bla enyivo enelia pekpuku igbanto Ra Alafa Aton Bla enyivo enelia Miebuna abendi relativisio Re feke klechiao keng la ene Ye mie jona le dosio Mie wogbo Ke wacho mia do Donku miaji Miaji le titre nous Katamia imiaro kiome Adaba pofu adeo Eyemia donku Ernest Komlaji Eye esime kpɔe la me dze anyi ɖe eƒe afɔ nu abe ame kuku ene
eye wòda eƒe nuɖusi ɖe dzinye gblɔ bena ŋɔlɔ bena woayra ame kuku siwo ku le aƒetɔ la me tso esia dzi ɣe yina. Gbɔgbɔ la gblɔ be woadzudzɔ wo ɖokui tso woƒe agbagbadzedzewo me elabena woƒe dɔwɔwɔwo dze wo yome. Amen. Woanɔ anyi. Ƒomea ƒe akpedanu enye franc akpe ewo. Nya ayi edzi kple hadzihawo. Mɔkpɔkpɔ kple fanfa woadzi ha ɖe wo nɔewo yome.
agbalẽ dɔwɔwɔ ƒe agbalẽta evelia tso wiki blaenevɔ ɖevia va ɖo va se ɖe adrelia dzi. Evelia le Petro ƒe agbalẽ gbãtɔ ta velia tso kpikpiwi asi ɖekelia va se ɖe blaevevɔ atɔ̃lia dzi. Do ŋgɔ na Mawu nyasese mina míado gbe ɖa. Mawu fofo akpe na wò bena nekplɔ mí va ɖo gaƒoƒo si me míase wò agbenya la. Míeɖe kuku na wò dɔ wò gbɔgbɔ kɔkɔe la ne wòava kle ɖe mía me be míase egɔme eye míatɔe de agbenɔnɔ me be ne wòase ku geɖe. Amen. Míaƒe Mawu nyagbãtɔ le dɔwɔwɔwo ƒe agbalẽ ta evelia tso kpikpui blaenevɔ evelia va se ɖe blaenevɔ adrelia dzi. Mina míase Mawu ƒe nya. Wole fɔ ɖe ame dɔdɔawo ƒe nufiafia, hamegbenɔnɔ, ha la ƒe nuɖuɖu ɖekae kple gbedodoɖanu vevie. Vɔvɔ̃ ɖo ame sia ame le nukunu kple dzesi geɖe siwo va ve me to ame dɔdɔawo dzi la ta. Xɔsetɔwo katã woƒoa ƒu ɖua nu eye ame sia ame kpɔa gome le nu si le nɔvia si la me. Wodzra woƒe nunɔamesiwo eye woma ga si wokpɔ la ɖe wo nɔewo dome. Ame sia ame ƒe hiahiã nu. Wokpea tagbe sia gbe ɖe Mawu xɔ la me eye wokɔa dɔme ɖua nu kple wo nɔewo le woƒe aƒewo me kple dzidzɔ. Xɔsetɔawo nɔa Mawu kafum eye amewo katã kpɔa ŋdzedze le wo nu. Tso ŋkeke yi ŋkeke la, Aƒetɔ na ame vevie siwo woxɔ ɖe agbe la va kpena ɖe wo nu. Amen. Evelia le Petro ƒe agbalẽ gbãtɔ ta velia tso kpikpiwi asi ɖekelia va se ɖe blaevevɔ atɔ̃lia dzi. Nenye be ame aɖe le fu kpe madzemadze eye le Mawu ta wòdo dzi se veve la, Mawu akpɔ dzidzɔ le enu. Ne miewɔ nu gbegblẽ aɖe si ta woƒo mi ɖo eye miedo dzi xɔƒoƒo la, kafukafu ke le esia me na mi. Evɔ ne miewɔ nu nyuie hekpe fu ɖe eta eye miedo dzi tɔe la, Mawu akpɔ ŋdzedze le mia nu. Nu sia gbɔe Mawu yɔ mi vɛ, elabena Kristo hã kpe fu ɖe mia ta eye wògblẽ eƒe kpɔɖenu ɖi na mi be miato yeƒe afɔtoƒe. Kristo mewɔ nu vɔ̃ aɖeke kpɔ o eye megblẽ ame ɖeke kpɔ hã o. Esi wodzui la, meɖu ame ɖe eteƒe o. Esime wonɔ fu wɔmee la, medo ŋɔdzi na ame aɖeke o, ke boŋu edo dzi ɖe Mawu ame si drɔ̃a ʋɔnu dzɔdzɔe la nu. Kristo ŋutɔe tsɔ míaƒe nu vɔ̃wo ɖe eƒe ŋutilãme yi ati la nu. Ewɔ esia ale be míaku na nu vɔ̃ eye míanɔ agbe ahawɔ nu dzɔdzɔe. Wotsɔ abi si wode nu la yɔ dɔ mi. Le nyateƒe me la, ɖe mietra mɔ nɔ tsatsam abe alẽawo ene, ke azɔ la, mietrɔ va miaƒe luʋɔkplɔla kple enuzɔla la gbɔ. Amen. Míayi edzi kple
ha alafa ne blaeve-vɔ-ɖekɛlia kple kpukpui gbãtɔ evelia etɔ̃lia kple atɔ̃lia kpɔ ɖa ale si wònyuie ɖa ne lɔlɔ̃ vavãtɔ la kple ɖekawɔwɔ nyuietɔ la le nɔviwo dome. Ha alafa ne blaeve-vɔ-ɖekɛlia kpukpui gbãtɔ evelia kple atɔ̃lia le tsitrenu. Nkeke adi mawunya etɔ̃lia teƒe. Mia axlẽ nu tso nyagblɔɖila Maleachi ƒe agbalẽ me ta etɔ̃lia tso kpukpui adrelia va se ɖe 11 dzi emegbe mialé nkekea dzi mawunya etɔ̃awo kple nyatia aƒoƒu le miniti 2 kple 3 me eye miayi edzi kple nusɔsrɔ̃ le nu ewolia nana ŋuti.
Malachi ƒe agbalẽta etɔ̃lia tso kpukpui adrelia va se ɖe 11 dzi. Tso mia fofo ŋɔli ke mieƒo asa na nye ɖoɖo eye miewɔ wo dzi o. Mitrɔ ɖe ŋunye, ekema nye hã matrɔ ɖe mia ŋu. Yehowa Zebaot ye gblɔe. Eye ne miebe aleke miatrɔe hã la, ɖe amegbetɔ aflu Mawu hafi miawo miele flu ye ma. Eye ne miebe nu ka mietsɔ fluwoe hã la, ɖe menye nuwo ƒe ewolia kple adzɔwoe oa, woƒo fi de mi tso hafi mi katã miele flu yem. Mihe nuwo ƒe ewoliawo katã yi nudzraɖoƒe la, ne woanye nuɖuɖu le aƒenye me. Mitsɔ esia dom kpɔ abe nyemaʋu dziƒo nu eye nyemadudu yayra aƒo ɖe mia dzi wòagbɔ eme o hã. Yehowa Zebaot ye gblɔe. Mablu ɖe ʋetsuviwo ta na mi be womagagblẽ miaƒe anyigba dzi nukuwo eye wainka magbe tsetse na mi le agble me o. Yehowa Zebaot ye gblɔe. Amen. Ne miava ŋkekia dzi mawunyawo kple nyatsia gbɔa, nyatsia le gbɔgblɔm na mia domamesiame be wòatrɔ va alẽ kplɔla nyui la gbɔ hena gomekpɔkpɔ le hamegbenɔnɔ me. Revient au bon berger et participe à la vie communautaire. Le mawunya etɔ̃lia yi mi mexlẽ me oa, Yesu ɖe eɖokui fia abe alẽ kplɔla nyui la si tsɔa eƒe agbe ɖoa anyi ɖe alẽawo ta be ne woakpɔ agbe le blibo dede me la ene. Esia le mia fiam be le Kristo godo la agbe vavã meli o, dedienɔnɔ vavã meli o. Lɔlɔtɔwo egbe geɖewo le ɖiɖim ɖe míaƒe towo me hele mía yɔm. Woƒe ɖewoe nye nudada fiafia, dzidzeme siwo mede blibo, siwo ƒe ŋgbewo dom wole na mí, beblenyawo kple nu bubuwo. Biabiae nye be egbe aɖe eka dzie míele wɔwɔm ɖo, eka sem míele. Biabia bubu si gale míaƒe ŋkume eyae nye be eyi wole gbɔgblɔm na mí be míatrɔ va alẽkplɔla nyui la gbɔ ɖe míele adzɔge didiƒe tso egbɔa, ɖewo mahi ate ŋu anɔ eme be le míaƒe xɔse gbenɔnɔ mea nanewo wɔe be míegbɔdzɔ, dzi ɖe le míaƒo. Ate ŋu anɔ eme be
mianya va yi nɔ tsagla la tsam le afi aɖewo be mie le xɔname dim ke ma nenye be ele alea la ame yɔgbea eɖiɖim ɖe míaƒe towo me nyuie be míatrɔ va alẽkplɔla nyui la gbɔ. Yɔyɔ ya ke wɔm Petro le na xɔsetɔwo be zã la mienɔ abe ale si wotra mɔ la ene, ke azɔa mietrɔ gbɔ va miaƒe luʋɔwo ƒe kplɔla la gbɔ. Lɔlɔtɔwo le Aƒetɔ la me, ne mietrɔ va Kristo si nye alẽkplɔla nyui la gbɔ eye miexɔ edzi sea, xɔse yi le mía mea eɖea eɖokui fiana to kpɔ kple ŋkuame. Eya ye kplɔ mi ɖo ta ɖe dɔwɔwɔ ƒe agbalẽa gbɔ. Xɔsetɔ gbãtɔwo woƒe agbenɔnɔ, hadome gbenɔnɔ, nu yi ke kplɔ wo ɖo ta ɖe fi ma eya ye nye be wobe woku akutri le apostoloawo ƒe nufiafia me, ke ma ele be míaxɔ mawunya na mía ɖokuiwo be mawunya natse ku le mía me. Nu bubu eya ye nye be wonɔ agbe kple wo nɔewo le nɔvi lɔlɔ me si wɔe be woɖua nu ɖekae tso le aƒeme yi aƒeme, wonɔna abolo kaka me si nye kplɔŋu yi ke dege mie le fifia la, wonɔ gbedodoɖa dzi madzudzɔ lɔlɔtɔ aleke wòle le míawo ya gbɔ egbe vevietɔ ku ɖe hadome gbenɔnɔ ŋuti o, eye wobe wotsɔ nuwo katã wɔ hamenui eye ame aɖeke meyɔna nu yi ke le esi la be enye ye ŋutɔ yetɔ o. Etsã le míaƒe Afrika ameyibɔ yiwo míenyea, mi menya ɖokui tɔdzidzi o. Ne woɖa nu le aƒeme ko nakpɔ ame sia ame ƒoƒu ɖe nuɖugba ŋuti. Hadome gbenɔnɔ woayi figble kple bubuawo, egbe la megale nene o. Miese me be ƒomea enye papa, dada kple ɖeviwo ɖeɖe ko ƒe nya, eye nu yiwo ke nye míaƒe kesinɔnu vavãwoa míeɖe asi le wo ŋuti. Enya le míayɔm be mía atrɔ va Kristo si nye alẽkplɔla nyui la gbɔ eye míakpɔ gome le hamegbe nɔnɔ me. Hamegbe nɔnɔa hã ƒe nubiatɔ ame siwo ƒe ɖewoe nye ya be míana nu le Mawu ƒe aƒe me, ke ma mía atrɔ va enu ewolia ƒe enya gbɔ. Biabia gãtɔ eya ye nye esia be esi míezu kristotɔwo ŋuti ɖe wogahiã be míana enu ewolia. Míatɔwo míezu kristotɔwo egahiã be míana nu ewolia mahã. Ɖoɖoezia nu ewolia nana menye nubabla xoxometɔ ƒe nya ye wònyea, ɖewo ganye míawo hã míaƒe nya egbea, míake ɖe eŋuti le ŋgɔgbe. Enye ɖoɖo tso Mawu gbɔ na eƒe dukɔ be ne woava yeƒe aƒemea womava asi ƒuƒlu o, ke ma godoo tso blema ne dukɔa va ƒoƒu
le takpegbe, le subɔsubɔgbe, le dzudzɔgbea, wona nu le Mawu ƒe aƒe me. Eye nunanawoa woli vo. Esiwo ke wɔm míele egbe, woawoe nye kuwasida nunana, offrande ordinaire ou de dimanche. Míewɔa ɣleti me kpedada enye ɖoɖo tso Mawu gbɔ na dukɔa eye le nubabla xoxoa me nu yiwo ke woahe va Mawu ƒe aƒe me nenye be wole dziŋu yeye ƒe akpedada wɔgea woxlẽ wo na dukɔa. Nu bubu eyae nye akpedanu. Bubu eyae nye adzɔgbeɖefe. Eye esi ŋuti míele nu ƒom le eyae nye ewoliawo. Ne míele enu ewolia ƒe nya gblɔm ɖe gɔmesese kae le esi alo biabiae nye be nu kae nye nu ewolia. Nu ewolia enye Mawu tɔ. Le nu siwo katã wòna mí la me, kema nu yiwo ke Mawu tsɔna na mía menye wo katã enye mía tɔ o. Eɖe le emea enye Mawu tɔ. Kema nenye be nye Mawu tɔa, ele be míatsɔe va na Mawu. Enye nu siwo nekpɔ tso wò dɔwɔwɔ me la ƒe mama ewoliawo ɖeka. Enye viɖe si nekpɔ le egati si netsɔ de asitsatsa me la dzi alo ga si netsɔ ƒle nane ƒe kpɔɖedzi ƒe mama ɖe teƒe ewo me ƒe akpa ɖeka. Enye fetu si neɖuna la ƒe mama ɖe teƒe ewo me ƒe akpa ɖeka. Enye agble si neɖe eye neme ɖe teƒe ewo me ƒe ɖeka loo alo agblea katã metsonu ƒe mama ɖe teƒe ewo me ƒe ɖeka. Israelviwoa agbledelawo kple elãnyilawo wonye. Kema woƒe agblemenukuwo, woƒe elãwo ƒe mama ewolia ƒe akpa ɖeka eyae wòle be woatsɔ vɛ. Kema míase eme be enu ewolia enye nu kɔkɔe, nu si woaɖe ɖe aga na Mawu le nu siwo katã Mawu na míekpɔ la me. Esi mati mía gbɔ o la, Mawu be nu meɖo la ti mía gbɔ o. Ne Mawu ƒe nu le gbɔwoa, edze agbagba be naɖee le nuwowo dome ne natsɔ va nɛ. Le Mose ƒe agbalẽ atɔ̃lia tabla vevɔ adelia ƒe kpukpui wi evelia kple wi etɔ̃lia mea, wogblɔ be ele be woagblɔ nya ɖe enu ewolia ŋuti ne
wo de na vɔ megbe aɖe ena la ƒe nuteƒewɔwɔ afia le Mawu ŋkume. Kema nenye be míetsɔ nu yiwo ke Mawu na míekpɔ ƒe mama ewolia tsɔ va eƒe aƒe me la, eɖe míaƒe nuteƒewɔwɔ ɖe go fia Mawu. Notre fidélité. Kema ele be míakpɔ ɖa be ɖe egbewo ɖe míenye nuteƒewɔlawo le Mawu ŋkume mahã. Kema le nyakpui me, nu si ke nu ewolia nyea, eyae nye ema míegblɔ. Azɔ afi kae wòtso son origine. Do ŋgɔ na Israel ƒe dukɔ zuzu le eɖokui sia. Dukɔ bubuwo wona adzɔnuwo siwo ke sɔ kple ewolia abe Babiloniatɔwo, Persiatɔwo, Kanantɔwo, Romatɔwo ene. Eye numekuku ɖe fia be le Egypte dukɔ mea, ne wode agble, ele be woatsɔ enuwo ƒe mama atɔ̃lia ana Farao si ke nye efia. Le dukɔ yiwo ke ƒe ŋkɔ míeyɔ mea, woawo hã woƒe efia eyae wotsɔ na enuawo ƒe mama ewoliawo yina na. Labe wose eme be anyigba enye efia ƒe anyigba. Kema Mawu ƒe dukɔa ele eme sem be anyigba enye Yehowa Mawu tɔ. Anyigba menye míatɔe alo míeva xexea me kple anyigba. Gake mía nɔewo wum ɖe anyigba tae. Míetsɔ naneke vɛ o, míatsɔ naneke ayi o. Mawu tɔe nye nu sia nu. Mawue na mi ŋusẽ míetsɔ le dɔ wɔmii. Ne míewɔ dɔa, ne Mawu meyra ɖe dzi wòa dzodzroe. Esia tae wòle be míase me be ele be míana nu ewolia ɖo. Ewolia nana dze le Mawu nyame zi gbãtɔ le Mose gbãtɔ me tawi enelia ƒe kpukpui bla evelia míese be Abraham eyi ke wòwɔ aʋa eye wòɖu dzia nu yiwo ke wòkpɔ tso aʋa mea, etsɔ woƒe mama ewolia va yi na Melchizedek si ke nye Salem fia kple nunɔla le Abraham ƒe ɣeyiɣi me. Eyae nye zi gbãtɔ yi ke nu ewolia nana dze le Biblia me. Evelia míekpɔe le Yakob gbɔ. Míenya be Yakob eto ayemɔnu xɔ tsitsinyenye le fofoa Esau si. Wòto ayemɔnu ɣe xɔ fofoa ƒe yayrawo. Eyi dɔme ve Esaua ebe yeawui eye wònɔe na Yakob be wòasi le fofoa nu. Le sisi ƒe mɔ ya dzi ɖo ta ɖe nyinea Laban gbɔa, eye wòzɔ mɔ ŋkeke gbãtɔa, ezã va do ɖe le gbedzi eye wòtsi teƒe aɖe hemlɔ eye fi mae Mawu ɖe eɖokui fie le. Be togbɔ be ewɔ nu gbegble hele sisim hã, yeli kpakpli. Fi mae wògblɔ ne Mawu le be nenye be ena be yeƒe mɔzɔzɔ dze edzi eye wòyra ye la, nu sia nu yi ke yeakpɔa, yeatsɔ eƒe mama ewolia anɛ. Eyae nye Mawu nyakpukpu yi ke le agbalẽ kotoku yi ke xɔ ge míala la dzi. Matsɔ nu sia nu si ke nenam la
alo nanam la ƒe ewolia ana o. Jakob ya miate ŋu gblɔ be eƒo asi kple Mawu be ne eyram la kema mawɔ be ale. Le míawo ya gbɔ egbe abe kristotɔwo enea, menye be yɔdɔ nam ne mehaya la mawɔ nu ka madze yewo me ƒe nyae o. Yesua etsɔ ɖokui sa vɔe ɖe mía ta vɔ, eɖe mí vɔ, eyra mí kpakple gbɔgbɔme yayrawo katã to dziƒo nutowo me. Kema enye míaƒe dɔdeasi be mía aɖe nu si me míesea afia to akpeda dzesi me. Ele eme ya be enuƒaƒa ɖe Mawu ƒe aƒe me la etsena ku. Kema le go bubu me la, ne míetsɔ akpedanu va Mawu ƒe aƒe mea, ele abe míekpɔtɔ le nu ƒam ɖe Mawu ƒe aƒe me ne woƒa nu aɖewo la tse me nenema yea. Eye enumekula John Rus gblɔ be la dîme c'est la clé de la bénédiction divine. Egbɔ gblɔm be nu ewolia nana ɖe eya nye safui esi ke ʋuna Mawu me yayrawo na ame. Azɔ nu ewolia ne wotsɔe va Mawu ƒe aƒe me, nu ka woawɔ kpli? Gbã ele be míase me be le nubabla xoxoa mea, nu ewolia abale yi ke Mawu gblɔe ene be woatsɔe va nu dzraɖoƒe ne wòanye nuɖuɖu le yeƒe aƒe mea, eyae nye Leviviwo ƒe gomekpɔkpɔ. Levia eyae nye Jakob ƒe vi ŋutsuvi etɔ̃lia. Eye Israelviwo dogo tso Egipte eye wova ɖo Sinai, ye Mawu bla nu kpli wo, ye wòyɔ Mose be neva ye gbɔ le toa dzi ne wòava xɔ nubabla ƒe kpeawoa, nane dzɔ le gɔmea. Eyae nye be dukɔa bia tso Aron si be wòawɔ legba na yewo, eye Aron wɔ legba na dukɔawo le subɔsubɔm. Eye Mose ɖi va ɖoa, ebia be ame kawoe lɔ̃ be yewoasubɔ Yehowa Mawu. Ame gbãtɔ yiwo ke dogo va woawoe nye Levi ƒe dzidzimeviwo. Tso ekema dzia, Mawu ɖoe be Levi ƒe dzidzimeviwo la woawoe anye nunɔlawo kple subɔŋdɔwɔlawo le yeƒe aƒea me. Eya ta esi wova yi ɖo Kana ŋgbedodonyigba dzi, eye woama anyigba na Israel toawoa, woma anyigba ɖe eto 11 ko nu, evɔ eto 12. Womena anyigba Leviviwo. Gɔmesese yi ke le esie nye be woawo la Mawu ƒe aƒea me koe woanɔ hena subɔsubɔdɔ. Eya ta le ɣe ma ɣi le nubabla xoxoa me, Leviviwo woawoe nya nunɔlawo, woawoe nya ehenɔwo, subɔsubɔdɔwɔlawo, egadzikpɔla, woawo dome woatie le gbedoxɔ dzikpɔla, asrafo yiwo ke na dzɔ gbedoxɔ ŋu, wo dome ye wotia nɛ le. Kema eyi wo mema anyigba na wo woa, fika woakpɔ enuɖuɖu le, eyae nye be woatsɔ ewoliawo ayi ɖe Mawu ƒe aƒe me ne wòanye nuɖuɖu na Leviviwo. Leviviwo gakpɔtɔ li egbea,
Wawe nye amedodo yiwo ke dɔm Mawu le ɖe mia gbɔ, katechistewo, osɔfowo, Mawu nyagbeƒãɖelawo, vɔ egbe le mia gbɔa, miese eme be nu ewolia eɖo la yi ɖe hamea ƒe nu ƒoƒu dzraɖoƒe, ale be woagbugbɔ eŋudɔ awɔ be hamedɔwɔlawo, nunɔlawoa, ame sia ame na te akpɔ nu kakɛ aɖe axɔ. Kema egena ɖe nu yiwo ŋudɔwo wɔna hafi dzia enu na katechistewo, osɔfowo le ɣletia ƒe nuwuwua ege ɖe eme. Azɔ mietrɔ va biabia gbãtɔ si ke miewɔ gbɔ be ɖe egbe esi mienye kristotɔwo ɖe wogahiã be miana nu ewolia. Eye miaƒetɔ Yesu Kristo va egblɔ le Mateo ƒe agbalẽ ta 5 ƒe kpukpui 17 me be yemeva se la kple nyagblɔɖilawo tu ge o, ke boŋ wo nu wu ge yeva. Kema Yesu meɖe enu ewolia ƒe sea ɖa o. Abale ye Mawu gblɔe be enye ye tɔ ene koa, egakpɔtɔ le nenema. Le Mateo ta 23 ƒe kpukpui 23 mea, miese be Yesu he nya kple Farisitɔwo le nya siawo me be baba na mi agbalẽfialawo kple Farisitɔwo alakpatɔwo, elabena miena ahame, sikɔni kple tsio ƒe memama ewolia, eye miegblẽ nu siwo le kpekpem wu le sedede la me. Ʋɔnudɔdrɔ̃ kple nublanuikpɔkpɔ kple xɔse la ɖi, ke esiawo le bena miawɔ eye miagagblẽ ekemeawo ɖi mawɔ o. Le fi la, Yesu ƒe nyahehe ɖe eŋɔlimetɔwo ŋutia, eya ye nye be wobe esia yedzi wɔm yole nye ekem wɔe be ne wode agble abe nuʋeʋĩ mawo ayo ahame mieyɔna ɖe le miagbɔ be ƒlɔgui enye gbe woatu atsɔ de elã le dzo dzi wòaʋẽ nyuie, numawo atinkali, numawo hã wowɔnɛ kaka wonana woƒe ewoliawo be ne woagblɔ be yewo le ŋku lém ɖe sia ŋuti, evɔ enu bubuwo li yiwo ke le vevie tsɔ wu emawo yiwo ke wɔm wole be ne woadze nyuie le amewo ƒe ŋkume. Yesu le ŋku ɖome na wo be ele be woale ŋku ɖe ekemeawo hã ŋuti. Kema Yesu metsi tsitre ɖe ewolia nana ŋuti o, ke boŋ ale yi wole ewɔmee le eƒe ɣeyiɣi mea, eya ŋutie wòtsi tsitre ɖo. Kema míase eme be abe kristotɔwo enea, nu ewolia tsɔtsɔ yi ɖe Mawu ƒe aƒemea egakpɔtɔ le nenema keɖe. Womeɖe ɖa o. Azɔ apostolo Paulo gblɔ na Korintotɔwo be ame sia ame nana nua tso dzime faa le ale yi ke Mawu nɛ la nu. Voilà. Kema ne le kɔasiɖametoto me mewɔ dɔ ye viɖe yi ke mekpɔ enye franc 100,000 ne nenye Mawu tɔ le eme. Franc 100,000, 100 francs sur 1000 francs, 50 francs sur 500 francs. Menye enua ƒe kpekpe eya ye le vevie o, gake anuku aɖe ɖiɖi na Mawu le ewɔwɔ me la, eya ye nye nu yi ke le vevie. Le Maliaki ƒe agbalẽa mea,
Mawu gblɔ be dukɔa susu be yele eye Mawu flum ao. Boŋua alakpadada le ewolia mea ele nu gblem le wo ŋuti. Ke wo ne wɔe kpɔ be ɖe ye ma ʋu dziƒo nu na wo be yeadudu yayra akɔ ɖe wo dzi wòagbɔ eme o mahã. Ne wo wɔea yeade se na ʋetuviwo. Ame yiwo nɔ agblededuwo me kpɔa wonya ʋetuvi kple eƒe nugbegble. Le criquet, les sauterelles. Nous doit agbleme na wa wadu nu no keken agblea la vɔ. Togbɔ be gbemi me gale agblededu me o voa míale ŋku ɖe mía ɖokuiwo ŋuti. Akpɔ ɖa be ɖe ʋetuviwo wome nu gblẽm na mí to mɔ bubuwo nu o mahã. Ʋetuvi ƒe nugbegble yae nye be le goro me ne xɔ fetua, ne fetua gbenya va ɖo aƒea me koa dɔléle ge ɖe aƒea me. Keke fetua ɖo ko wòavɔ hafi. Míatɔwo míayi mía ɖokuiwo me, míatrɔ yi megbe dome ne míatrɔ va Mawu gbɔ. Enu ewolia nana ele vevie. Kema míatsɔ egbetoa ase afii míesusui be mie ese nu ɖeka kple evewo gɔme. Mawu nakpe ɖe mía ŋuti. Ale be eyi mieɖoe be ɣleti gbɔna ƒe ŋkeke ewolia míahe ewoliawo va eƒe aƒe mea míawɔe le ɖoɖoa nu le nyateƒe toto me eye Mawu agato eme ayra mí ake. Neva me na mí alea to gbɔgbɔ kɔkɔe la ƒe ŋusẽ me. Amen. Ne miele ewɔma mianɔ agbalẽ kotokuɔ hena ewolia ƒe azã xɔm.
le ɣleti enelia me kema mi do va ŋgɔgbe ame siwo wodzi le ɣleti enelia me. Yo, mianɔviwo miawoe zɔn lo akpe na Mawu le miaƒe agbe ta. Mawu nyakpokpoe si tsɔm mele na mi egbe. Eyae nye nyagblɔɖila Yesaya ƒe agbalẽ tawi enelia ƒe kpokpoe blavevɔ adrelia. Si le gbɔgblɔm elabena ne Yehowa Zebaot ɖo ŋu ɖe ta la, ame ka agblẽ eme eye ne do alɔ ɖe dzi la, ame ka agbugbɔe. Amen. Kema nu yi ke bia mele na mi nye be Yehowa Mawu ƒe nu yi ke wòaɖo ɖe eƒe ta ɖe mia ŋutia na nye dzɔgbevɔ̃e na mi, na nye yayra na mi, na nye lãmesẽ na mi, na nye futɔla dziɖuɖu na mi le miaƒe agbemɔ zɔzɔ sia me. Amen. Mina miado gbe ɖa. Mawu ŋusẽkatãtɔ, akpe na wò le luʋɔ siwo le tsitre ɖe ŋkuwòme le afii ta. To lɔlɔnu mee nena be wova xexea me le. Hafi woava ne ɖo tame ɖe wo ɖeka yetsɔ wo le asiwo me dem be wo tameɖoɖo nyui ma na dze edzi le wo dometɔ ɖe sia ɖe. Nu yina ɖo ɖe wo ŋu tso tamea na nye nu nyui na wo, na nye ɖagbe na wo. Wòalɔ sesẽ na ʋã ɖe wo ŋu ale be ame sia ame, futɔ ɖe sia ɖe si ke atso ɖe wo ŋutia, wo ŋutɔ nawɔ avu kpakpli wo, dziɖuɖu na nye viwo tɔ le Kristo Yesu ƒe ŋkɔ me. Amen. Mixɔ Mawu ƒe yayra
Yehowa ayra mi eye wòakpɔ mia dzi. Yehowa akɔ ŋkume ɖe mi eye wòave mia nu. Yehowa atrɔ eƒe mo ɖe mia gbɔ eye wòana ŋutifafa mi. Amen. Adiagã mi trɔ kplɔ wo yi wo nɔƒe. Nanao aɖo ŋkume. Aƒetɔ, míeda akpe na wò be nèyra mí xoxo eye nègana mí mɔnukpɔkpɔ be míeɖe le eme va wò gbedoxɔ kɔkɔe me. Fofo, míeɖe kuku nɔ be nàxɔ wo agbugbɔ ayra ɖe wo dzi be wòazu ŋudɔwɔnu le wò aƒe kɔkɔe la me le Kristo de la ƒe ŋkɔ me. Amen. Eyi mie yɔ ŋkɔ fiɖa yawra kple fiɖa. Ame yiwo mete va ɖe ɣeyiɣia nu oa, yiwo va tsi megbe va. Woƒe ŋkɔyɔyɔa eɖe franc akpe 24. Mía nɔvi ɖeka nye mɔkpɔkpɔ hadzihamenɔla. Nyitsɔ fiɖa fiẽ gbɔna ɖe nusrɔ̃ƒe. Afɔku va dzɔ ɖe edzi le míaƒe mɔdogoea nu le fia. Esese vie vɔa Mawu nɔ eme kple mí. Ko míeda akpe ne Mawu le mía nɔvia ƒe agbeta. Míaƒe dzi nanɔ anyi le Mawu Fofo la, Vi la kple Gbɔgbɔ Kɔkɔe la ƒe ŋkɔ me. Amen. Ha 558 ƒe kpukpui gbãtɔ. Nyee nye agbebolo la si etso dziƒo va mia gbɔ be mi katã miakpɔ agbe. Míadzi le tsitrenu.
nabe wòatrɔ zu agbe wolo na mi. Kafu na wo mawu keke amewɔla, woe na woe si asitro woe tete kple amegbetɔ ƒe dɔwɔwɔ la mi. Míetsɔe le ŋkuwo me ɖom nabe wòatrɔ zu agbe nunono na mi. Ale si wotsɔ awɔe tete geɖe wɔa wɔe ɖeka eye wotsɔ abliku geɖe wɔa abolo ɖeka ye ene la, nenema ke wotsɔ ami ame geɖe siawo wɔa ɖekae le xɔse me le Kristo ƒe ŋutilã me eya ta ele na mi be míawɔ ɖeka le nɔvi lɔlɔ̃ me le Kristo míaxɔ la ŋuti eye míaɖe lɔlɔ̃ sia afia mía nɔewo le nuƒoƒo kple nuwɔwɔ gɔ̃ hã me. Aƒetɔ le wo ŋugbedodo la nu la, ƒo wo hame la ƒu tso anyigba ƒe mlɔenuwo kaba ɖe wo fiaɖuƒe la me. Aƒetɔ la nenɔ anyi kpli mi. Mido miaƒe dziwo ɖe Aƒetɔ la gbɔ. Mina miada akpe na Aƒetɔ mía Mawu la. Enyo eye wòdze vavã eye wòxɔ na ame bena woatsɔ akpedada na wo Mawu ŋusẽ katatɔ gbeawo tso gbe le afi sia afi to mía Aƒetɔ Yesu Kristo dzi, elabena nèwɔ dziƒo kple eƒe aʋakɔwo, anyigba kple eƒe atsyɔ̃wo, ena agbe kple nyenyemi, eye nèkpɔ mía ta le wò nunya gã la me. Eɖe wò lɔlɔ̃ blibo nyenye ɖe go esime nèɖo wò nya mavɔ si zu wò nɔnɔme kpɔ kple ŋku aɖe xexea me to viwo si gbɔ melɔa nu le na o. Ame si bɔbɔ eɖokui va mía gbɔ ke be yeahe mí ayi gbɔwò le dzi la dzi le nunana xɔasi si nye ɖela sese sia, domenɔla si yɔ fũu kple lɔlɔ̃, ame si lé avu le mía kple wò dome, agbebolo si nena be wòanye nuɖuɖu na xexea me ta, míele kafuwòm eye míele dowòm ɖe dzi. O Aƒetɔ Mawu, eya ta míakple dziƒo kple ŋusẽwo kple hame la le xexea me godoo, míele subɔwòm le ta dem agu na wò le wò gãnyenye mavɔ la ŋgɔ, le ha dzim le wò ŋutikɔkɔe gã la ŋuti be Yo, fool.
wɔwɔwo katã nazi ɖoɖoe le Mawu ŋkume. Aƒetɔ Yesu, le zã si me wofia eyomemɔ tsɔ abolo ɖe asi eye esi wòda akpe ɖe edzi la eŋe me gblɔ bena mixɔe ɖu, esia nye nye ŋutilã si wotsɔ de asi le mia ta. Miwɔ esia ne miatsɔ aɖo ŋku dzinye. Nenema ke wòtsɔ kplu le nuɖuɖu la megbe hegblɔ bena mixɔe no. Esia nye nubabla yeye la ƒe kplu le nye ʋu me. Miwɔ esia zi ale si mianoe la ne miatsɔe aɖo ŋku dzinye. Gãe nye Mawu sosroɖaƒe nyaɣaɣla la. Esia ta, Aƒetɔ, míele wò míaɖeɖe dɔ la dom ɖe dzi. Míele ŋkuɖomeviwo ƒe dzidzi. Agbenɔnɔ le mía dome. Yohanes ƒe mawutsidede ta nɛ. Eƒe kplɔ ŋutinɔnɔ kple apostolowo zi mlɔetɔ. Eƒe ku kple eƒe tie ƒe nɔnɔ dzi. Míele gbeƒã ɖem eƒe titretiti kple dziƒoyi le ŋutikɔkɔe me. Afi si wole eƒe nunɔlagãnyenye dɔ la wɔm le hele gbe dom ɖa ɖe amewo katã ta. Míele mɔ kpɔm na eƒe tɔtrɔ va le ŋutikɔkɔe me. Le ŋkuɖoɖoviwo ƒe vɔsasa dzi, na be amewo katã nakpɔ eƒe ɖeɖedɔ la me yayrawo. Aƒetɔ, kpɔ dzidzɔ nuɖuɖu si wo ŋutɔ nèna wò hame la ɖa. Míele exɔm abe viwo ƒe vɔsasa si gbugbɔ mí ɖo te ɖe wo nubabla me la ene. Ne wò ŋutilã kple ʋu nyi mí vɔ la, na Gbɔgbɔ Kɔkɔe la nayɔ mí taŋ bena mianye ŋutilã ɖeka kple gbɔgbɔ ɖeka le Kristo me. Vɔsa gbagbe hena wò kafukafu kple dodoɖedzi. Mi ɖo ta dzidzɔŋkeke nyui si nedzra ɖo na dukɔwo katã le ŋkuwòme la gbɔ. Mi kple fofo gãwo, nyagblɔɖilawo, apostolowo, xɔsetakulawo kple ame kɔkɔe siwo katã nɔ agbe le wo hadede me. Mie wɔ ɖeka kple wo le kafuwòm hele mɔ kpɔm na wò fiaɖuƒe la me nyoname. Afi si míawo kple dzɔdzɔme blibo la katã si vo tso nu vɔ̃ kple ku si me míate ŋu ado wo ɖe dzi to Kristo mía Aƒetɔ la dzi. Mawu Fofo ŋusẽ katãtɔ, tɔwoe nye bubu ŋutikɔkɔe kple dodoɖedzi ha le ase tegbe tegbe.
mi ame siwo kpɔ gome le gbɔgbɔ ɖeka ma Kristo ƒe ŋutilã ɖeka ma me to Mawu tsi de ta hɔ̃ la me. Míekpɔ dzideƒo le Mawuviwo ƒe gbedodoɖa sia gblɔm dziɖoɖame ŋutɔe bena mía Fofo si le dziƒo, wò ŋkɔ ŋuti nakɔ, wò fiaɖuɖu nava, woawɔ wò lɔlɔ̃nu le anyigba dzi sigbe ale si wowɔna le dziƒo ene, na míaƒe nuɖuɖu si asu mía nu egbe la mí, tsɔ míaƒe nu vɔwo ke mí, sigbe ale si míawo hã míetsɔnɛ kena ame siwo da vo ɖe mía ŋuti la ene. Megakplɔ mí ɖe tetekpɔ me o, ke ɖe mí tso vɔ̃ɖitɔ la si me, elabena tɔwòe nye fiaɖuɖu kple ŋusẽ kple ŋutikɔkɔe yi ɖe mavɔmavɔ me. Amen. Aƒetɔ Yesu Kristo, woe gblɔ na wo apostolowo bena ŋutifafa gblẽm mele ɖi na mi, nye ŋutifafa tsɔm mele na mi. Megakpɔ míaƒe nu vɔ̃wo dzi ɖa o, boŋ wò hame ƒe xɔse dzi bena wò lɔlɔ̃nu nava eme. Na ŋutifafa siae tegbe, eye kplɔe ɖo ta wò fiaɖuƒe ƒe ɖekanyenye de blibo la gbɔ tso dzidzime yi dzidzime. Amen. Mawu ƒe ŋutifafa nanɔ anyi kpli mi ɖaa. Azɔ mina míawɔ avuléle kple ŋutifafa ƒe dzesi le mía nɔewo dome. Woana asi ame nɔewo kple nya siawo be Kristo ƒe ŋutifafa nanɔ anyi kpli o. Míewɔe vɔa, enyo. Abolo si ŋeŋ míele la nye míaƒe gomekpɔkpɔ le míaƒetɔ Yesu ƒe ŋutilã si wòtsɔ de asi le mía ta la me. Yayrakplu si ta míele akpe dam le la nye míaƒe gomekpɔkpɔ le míaƒetɔ Yesu ƒe ʋu, esi nye nubabla yeye la ƒe ʋu si wokɔ ɖe anyi le mía nu vɔ̃wo ƒe keke ŋuti la me. Kristo, Mawu ƒe alẽvi, kpɔɖa, mele tsitre ɖe ʋua nu le eƒom, ne ame aɖe se nye gbe eye wòʋui nam la, mage ɖe eme le egbɔ, maɖu nu kplii, eye eya hã la ɖu nu kplim. Aƒetɔ Yesu be mite va, elabena nuwo katã sɔgbe vɔ.
eya ta azɔ fɔbubu aɖeke meli na ame siwo le Kristo Yesu me la o, ame siwo mezɔna le ŋutilã nu o, negbe le gbɔgbɔ la nu. Elabena gbɔgbɔ si nye agbe si le Kristo Yesu me la ƒe se la xɔm tso nu vɔ̃ kple ku ƒe se la si. Elabena nu si se la mete ŋu wɔ o, esime wògbɔdzɔ to ŋutilã me la, Mawu wɔe, eye wòdɔ ye ŋutɔ via ɖo ɖa le nu vɔ̃ ŋutilã ƒe sɔsɔ me, eye le nu vɔ̃ ŋuti wòdɔe ɖa ɖo, eye wòbu fɔ nu vɔ̃ la le ŋutilã me, bene woawu sia ƒe dzɔdzɔenyenye la nu le mí ame siwo mezɔna le ŋutilã nu o, negbe le gbɔgbɔ nu la ko me. Elabena ame siwo nɔa anyi le ŋutilã nu la, ŋutilã ƒe nuwo wodzina, ke ame siwo nɔa anyi le gbɔgbɔ nu la, gbɔgbɔme nuwo wodzina. Elabena ŋutilã nudidi la enye ku, ke gbɔgbɔ nudidi la enye agbe kple ŋutifafa. Eya ta esi ŋutilã nudidi enye adzika ɖe Mawu ŋuti, elabena mebɔbɔa eɖokui ɖe Mawu ƒe se la te o, eye metia ŋui hã o. Ke ame siwo nɔa anyi le ŋutilã me la, womate ŋu adze Mawu ŋu o. Ke míawo la, míenɔa anyi le ŋutilã me o, negbe le gbɔgbɔ me, ne ele nenema bena Mawu ƒe gbɔgbɔ nɔa mía me la, ke ne Kristo ƒe gbɔgbɔ mele ame aɖe me o la, eya menye etɔ o. Ke ne Kristo le mia me la, ekema ŋutilã la ku le nu vɔ̃ ta, gake gbɔgbɔ la enye agbe le dzɔdzɔenyenye ŋuti. Ke ne ame si fɔ Yesu ɖe tsitre tso ame kukuwo dome la ƒe gbɔgbɔ nɔa mia me la, ekema ame si fɔ Kristo ɖe tsitre
tso ame kukuwo dome la agbɔ agbe miaƒe ŋutilã siwo le kuku ge la hã le eƒe gbɔgbɔ si nɔa mia me la ŋuti. Eya ta azɔ nɔviwo, fenyilawo mienye, menye ŋutilã si mienyi fe le, bene mianɔ agbe le ŋutilã nu o. Elabena ne mianɔ agbe le ŋutilã nu la, miele kuku ge. Ke ne mietsɔ gbɔgbɔ wu ŋutilã ƒe nuwɔwɔwo la, miakpɔ agbe. Elabena ame ale si nu Mawu ƒe gbɔgbɔ kplɔna la, woawo la Mawuviwo wonye. Mawu ŋusẽ katatɔ la nakpɔ mia nublanui eye le mia nu vɔwo tsɔtsɔ ke megbe la, wòakplɔ mi ayi ɖe agbe mavɔ la me. Amen. Le tsitrenu, mi katã miada akpe na Mawu kple nya siawo be miele akpe dam na wo. Mawu si ƒe dɔmenyonyo gbago ɖe mía dzi le anyigba kple atsiaƒu ƒe nyonyo ta, le to baliwo kple tɔsisiwo me kesinɔnuwo ta, le xeviwo ƒe hadzidzi kple seƒoƒowo ƒe anidzedze ta. Míele dom ɖe dzi le nunana xɔasi siawo ta eye míele kuku ɖem na wo be nave mía nu be míalé be na wo hena míaƒe dzidzimeviwo, na míanɔ tsitsim ɖe dzi le wò nuwɔwɔ ŋuti dzidzɔkpɔkpɔ me. Míeɖɔ wò fiaɖuƒe la me nuɖuɖu la kpɔ xoxo. Ɖe mɔ na mí be gbe ɖeka mí katã míame ame kɔkɔewo ƒe domenyinyi kple mía nɔewo le kekeli me to mía Aƒetɔ Yesu Kristo si le agbe eye wòle dzi ɖum le ɖekawɔwɔ me kple gbɔgbɔ kɔkɔe Mawu ɖeka hɔ̃ la tso didime yi dime la dzi. Amen.
nye agbe bolo si tso dziƒo va. Ame si aɖu abolo sia ƒe ɖe la anɔ agbe tegbetegbe. Azɔ abe ale si miexɔ Kristo Yesu aƒetɔ la ene la, nenema ke mizɔ le eya ma me eye mianye ame siwo do ke eye wotsu wo ɖe eya ma me eye woli ke wo ɖe xɔse me eye migbago ɖaa si le akpedada me. Miheyi le ŋutifafa me eye misubɔ aƒetɔ la. Mia ase nuxlɔmenya. Trɔ va alẽkplɔla nyui la gbɔ eye kpɔ gome le hame gbenɔnɔ me eye nàtsɔ wò nuwo ƒe mama ewolia akpa ɖeka ava Mawu ƒe aƒe me ɣe sia ɣi si wòdze la. Mixɔ Mawu ƒe yayra. Ŋutifafa Mawu la ŋutɔ nakɔ mia ŋuti keŋkeŋ. Nedzra miaƒe gbɔgbɔ, luʋɔ kple ŋutilã blibo la katã ɖo. Mo kaka manɔ ŋutɔe. Halase Kristo ƒe vavagbe. Amen. Nuha alafa de blade vɔɖekelia ƒe kpokpui gbãtɔ kple evelia míexɔ yayra gã tso gbɔwò. Aƒetɔ wò ame si lɔ̃ mi.
da tsɔm na o. Akpe be ne ɖe mɔ be míenɔ ŋkuwo me le tsɔ wo nya na mí ebe míatrɔ va eye si nye alẽkplɔla nyui la gbɔ. Míanɔ agbe kple mía nɔewo le lɔlɔ̃ me eye míaɖo ŋku edzi be ne míewɔ dɔ hekpɔ nua ele be míaɖe eƒe akpa ewolia ava wo nɔƒe la abe wonya nanɔ mía me ɖaa. Míetsɔ kpasiɖa yeye ya le asiwo me ɖem. Mawu nɔ mía gbɔ nakplɔ mí míakpɔe be dedie le Kristo Yesu ƒe ŋkɔ me. Amen. Egbe be dɔ lo. Todo pringe, tato da sino.